It's good to be back in the Chamber of Commerce at this start of this lovely summer. India has now overtaken China in terms of growth, and we would wish to welcome Slovenia to partner us in that growth. She has very high technology and very high capabilities and intellectual property, and we believe that there are opportunities in numerous fields for a Slovenian partnership with Indian entrepreneurship. Kakšne so vaše izkušnje pri poslovanju z Indijo? Mi smo v Donici smo se, koliko to je, 2-3 leta nazaj smo se odločili, da probamo spodbujati trg dol za naše tesnilne materiali in smo preko malo raziskave, pa malo poslovno mreženje smo dobili 2 večje stranke dol, ki nam lepo podporo dajo. Prodajamo lepo, plačajo lepo in letos smo odprli naše predstavništvo dol. Imamo zaposlene 2 ljudi, 2 prodajnike, tehničke prodajniki in stvari se lepo razvija. Dobili smo pa nove stranke, delamo večinoma preko predplačila ali zelo preko letter of guarantee iz banke, tako da mi dol imamo dost zelo, kako bi rekel, pozitivne izkušnje v tem trenutku. Se vam zdi indijski trg priložnost za slovenska podjetja nasploh? V Indiji je velik potencial za slovenske podjetje, tako kot tuje podjetje. Treba se pa pač dobro pripraviti, pa biti pripravljen tudi med zaposlenje, da stvari se počasi razvija in tudi da smo pripravljeni pa tiste indijske posebnosti, tako kot kastenske sisteme, tako kot plačilne prometa, in tudi najti ta prave partnerje in dejansko jih sestaviti pred dejstvo, kako se treba s nami poslovati.